يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين الذي خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه من ربه اليقين. فنصلي ونسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله تعالى من النار ومن حال أهل النار. إخوتي وأخواتي في الله، بإذن الله تعالى نحاول أن نذكر ونتذاكر بيننا، لأن الذكرى تنفع ولكن لا تنفع إلا المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وبيوتنا من الحرام. اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. إخوة، بإذن الله تعالى نواصل مع موضوعنا كما بدأه الأخ، موقفنا مع القرآن، موقف كل واحد منا مع القرآن. لماذا هذا الموضوع إخوتي في الله وأخواتي في الله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتكى أمام الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. أو هذا يمسك جول أسد أو يتلين الله سبحانه وتعالى جول إن إلى مكة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. haray ko ɓiɗɗo mon miñam mon taalibajo mon inchallahu taala woni wadde o bayan ɗo, na oustaz na o alim, ko yiɗuɗo diina inchallahu taala. ko ɗum waɗi alhamdulillah min suɓi o mawdu ɗo woni haal julɗo kala, hakkunde julɗo kala e o qur'an allah subhanahu wa taala. miɗo yetta haray mofɓen fof e président ɓen e kala walluɗo en e o mawdu ɗo ma e o muhadara ɗo. en toro allah subhanahu wa taala si tawi woɓɓe men ari addori nawnaji allah subhanahu wa taala okkuɓe afiya. kala arɗo ɗo e probléme no fotata o yo allah subhanahu wa taala okkumo meilleur ko wiyete solution aduna e lahira. fi hon ɗum ihwati wa ahwati suɓuɗen o mawdu. haray yewtere men nden na wona ɓe makiri noon nane, na politique, na wolugol tun après yalte woola ha kono gollitirta hay e hunde. laysa hada hadafuna, na ɗum ɗo addi en ɗo hande inchallahu taala. fi honnum o mawdu ɗo ɓaynalaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe wullitike e allahu subhanahu wa taala. nelaɗo yurmede, la nabiya ba'da, nelaɗo artoyta ɓaawo nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, noddowo e diina isa alayhi salam artoyey, kono ko wiyete min ashrati saa isa artoyey ɓay isa ma yaadi kama qala allahu taala bal rafa'ahu llahu ilayh. nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wullitike. ko hombo wullini nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam? enen ɓe wonɓe hande ko nder o sal ɗo ma nde julirde ɗo. nelaɗo wullitike tawde allahu subhanahu wa taala. nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa alihi wa sallam: ya rabb, e jooman, inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura. leñolangol julɓe ɓen ɓe yejjiti qur'ana, ɓe acciti o qur'ana ɗo, ɓe jokki piijigo, ɓe yejjiti qur'ana, ɓe acci janngude qur'ana, ɓe acci gollitirde, ɓe acci taskade. ya rabbi inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura. awa hande na yewtere politique, sina ɗum woɓɓe nayi mi yaata ɓaynami politicien. yewtere nden naafi commerce, sina ɗum ɓe wona commerçant fof innayi mi yaata ɓaynami commerçant. yewtere nden naafi jeunesse, sina ɗum mawɓe innayi mi yaata. kono hande yewtere nden ko mawqifu lmuslimina ma alqur'an.
haalu julɓe ɓen hannde e o ɓurana ɗo fi hon ɗum enen fof hiɗen anndi pullo ko andirano si innama pullo Fuuta ko andirano ko ɓurana ma al asafu shadid hari moɓɓen jannayno faɓɓen ɓurana kono hannde hay moɓɓen ala e janngude ɓurana hada huwa almarad hada huwa maraduna alyawm awa min ni yewtere nden naynnugol tum machallah mo kala hoota hannde ko yen ndaaru nawnaje ɗen mo kala tasko si hooti ko mum si waaloyki ko suudu mum kanko tun ma kanko e ɓeygu makko ma kanko e moodi makko ma kanko e ɓiɓɓe makko tasko landito hoore mum est ce que haranamin waɗi hande laaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wulliti e allahu subhanahu wa taala fi hon ɗum nde yewtere ihwati fillah mi yi ko muusi ko yurmi étudiant ɓe fulɓe ɓen ɗon yaltani en ko wiyete ressortissant guinéen parmi les étudiants ko ɓen ɗon yalti ko ɓen ɗon hoolora janngo ko ɓen ɗon kadi yiltitoyto ko men ko ɓen ɗon kadi hoolora fi leydi men ndin kadi étudiant ɓen ko honɗum ɓe ƴetti ñande juma ɓe organise ko wiyete match de foot ñande juma à 13h leere nde juulete juma à 13h ñande juma leere nde juulete juma ɓeyni ko on leere ɗon ɓe yahata ɓe fijoya ballon no yurmi étudiant ɓe hooloraɓe julɓe koye ñande juma jemma juma ɓe organise ko wiyete dancing ɓe amata ɓe fija ñande juma ɓe invita hombo a yaatay ɗum ko innuɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah aw haray musidɓe julɓe wallahi hino yurmi ma yiltoɗen kadi o ɓurana allahu subhanahu wa taala wa qala arrasulu ya rabbi inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura no yurmi fi hon ɗum moɓɓen ko men tuma humpodiri e faɗɗen ma yaltuɓɓen ko landotoɓe no golle ɗen no marsude ta gollude mi sikki ka e accino landade ti ɗa rewde allah ɗa juulude maɗa janngude qur'ana subhanahu wa taala wa qala arrasul inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura woɓɓe tampi woɓɓe hewtuno ɗo yilta arti kadi yilta ala ko ɓe gerali allahu subhanahu wa taala udditani ɓe nemaji makko subhanahu wa taala ɓayde hewti ko ɓe ati wadde ko feragol qur'ana on ko wiyeteɓe ɗaɓɓude joni mi anda ko hon ɗum woni expression sukkar ɗuɗuɓe ɗaɓɓino sukkar ha yejjiti o qur'ana allahu subhanahu wa taala wa qala arrasul inna qawmi ittahadu hada alqur'ana mahjura na sukaɓen tun o mawduma ɗo lam fuɗɗorata o e min e hoore an bal il insanu ala nafsihi basira mo kala no anndi hoore mum wallahi mo kala no anndi hoore mum awa haray e yettude allahu subhanahu wa taala ay hannde ko hannde wiyete 31 décembre sa yaltino gasa fottay e julɓe goo on to ɓe woni ko honɗum ɓe woni e wadde la hawla lana wala quwwata illa billah en yetti allah en fotti ka nder juulirde wa qala arrasul salawatu rabbi wa salamuhu alayhi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki فيما رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم
julɓe fottata e suudu e cuuɗi allahu subhanahu wa taala fi honnum ma hadafuhum ko honnum ɓe wone wadde toon yatluna kitab allah wa yatadarasunahu baynahum ɓe janga deftere allahu subhanahu wa taala hakkunde maɓɓe e hoti fillah ko haaleten ɗo kon na haala an ko haala allahu subhanahu wa taala e nelaaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaaɗo maaki alladi la yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyun yuha nelaaɗo maaki sallah ai sallam majtama qawmun fi baytin min buyuti llah yatluna kitaba allahi wa yatadarasunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده اللهم اذكرنا في من عندك يا رب إن شاء الله هرينا إن أنتم وندو كونن ودد دوكن هرايكو لوغل الله سبحانه وتعالى إذن وندي إن شاء الله ملائكة الرحمة ملائكة يرمي أو مكالوي جنتو jentito kadi ndaara ko woleteɗo kon na haala politique na haala aduna tum ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa taala yeeti en ka qur'ana waman kana fi hadihi a'ma fa huwa fi l'akhirati a'ma wa adallu sabila kala on wonɗo bunɗo ka aduna ɗo o jaɓaali uddutude ndaara deftere allahu subhanahu wa taala sunna nelaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam gollitira waɗira ɗum kadi fi allah ma fihi riya wala suma a waɗata siyo yimɓe ɓen inno macha allah ko jangirta ma ko waɗirta ko fi allah subhanahu wa taala mo woni bunɗo ɗo tum wonoyay bunɗo kadi ñanda dangal yo allah dandu en ko ɗum waɗi allah daali wa man arada an zicri fa inna lahu maishatan dankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama kala on yejjituɗo nde deftere ko wiyete alqur'an koko jangete na janngugol tun kono ko taskagol allah daali allah subhanahu wa taala daalali afala yaqra'una alqur'an ماذا قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ko hande tuma taskoteɗen mo kala uddita nde deftere inna amin kadi yomi wakkilo mi uddita nde deftere mi janga mi faama mi janna ɓeygu am mi janna ɓiɓɓe am ihwa wallahi kala on accutuɗo nde deftere o jangali o jombi o wallitaki ɓeygu makko allahu subhanahu wa taala okkimo ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe no faala allahu jonnali ɓe allah okkimo artikanimo ɓiɓɓe o jannali ɓe qur'ana allahu subhanahu wa taala qal ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أنا يبي جل أنا يبي إنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وربين إروبين الله سبحانه وتعالى ندين مؤلا ندي نوتاكي فقد خسر خسرانا مبينا مؤلا ندي نوتاكي on ɗon halkike aduna on ɗon halkike ko ƙaburu makko on ɗon halkike ñande darngal on ɗon halkike simo taƴitoyde sirat wal iyadu billah
allahu noddi en awa nootoɗen allahu subhanahu wa taala e nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam ya ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul ida da'akum lima yuhyikum noote allahu subhanahu wa taala noote nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wata haye gooto ɗayno hoore mum innugol alhamdulillah komi julɗo hatta ɗon ma alhamdulillah lan yettude allah ihwati wa akhawati fillah falyas'al kullu wahid mo kala yo lando hoore mum yejjutu luttuɓɓen wonde si yewtama ɗa jooɗo ɗa miijito woɓɓe goo ɗayna ko ɓen ɗon hande komo kala e hoore mum honto fewndorɗa e o qur'ana allahu subhanahu wa taala ihwati fillah haray nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e maaki ñonde darngal allahu subhanahu wa taala landitoyto jiyaɗo kala piiji nayyi e ɗin piiji nayyi ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki e landoyto on tigi gurdam makko hiɗen alhamdulillah belgique hiɗen france hiɗen allemagne machallah en wakkili ha fi aduna allah subahana taala landoyto en allah subahana taala landoyto mo kala kadi ko wiyete jeunesse makko ko honno feƴƴiri allah subahana taala landoyto en gandal mangal est ce que a gollitirno ko ɗon noon probléme jano woni jannguɓɓen ɗuuɗi kono gollitiraka ihwati wa akhawati fillah koyen julɓe ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun koyen julɓe a wawi ɗaynudemo kala mo faalaɗa kono allahu a ɗaynatamo allah subhanahu wa taala no jonnuma malaikaɓe ɗiɗo wama yaltidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid e wonde e maɓɓe jemma e ñalorma kala ko waɗɗa hiɓe andi kala ko waɗɗa hiɓe andi mal asafu shadid ihwa hande wallahi no yurmi fulɓe fuuta ko hande yiyata pullo innoma mi wawata janngude qur'ana ko hande yiyata pullo innoma mawɓe an naadanolan l'école wallahi no yurmi no hulɓini qur'ana o memaka hande kadi en yejjiti qur'ana fi hon ɗum probléme ji tun muskilaji probléme si on probléme noon feƴƴi probléme goo arta ko ɓay tun en yejjiti alqur'an en yejjiti sunna nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam ihwati no yurmi fi on ɗum no yurmi woɓɓe men wallahi summa wallahi woɓɓe men sa landinoɓe hande ko honde tuma wayruɗa uddutude qur'ana honde tuma woɓɓe memata qur'ana allahu subhanahu wa taala ko julɗo imo inne muhammad mustapha fatima kama alimtum kono qur'ana on memetake woɓɓe memi qur'ana si goɗɗo maayi ko quartier en sadaka kono jangete suratu yasin e nder suratu yasin allah subahana taala no yewtida e on tigi o qur'ana li tundira man kana hayyan naati mayɓe ɓen ko enen ɓe wonɓe ɗo belgique o qur'ana ko fi onon ɓe wonɓe belgique e menen ɓe wonɓe france o qur'ana ɗo ko fi enen fof kono naatuma on tigi maayi ɓenna jannganemo on to oustage woni bisimillah oustage wallite en ɗon wallahi la yanfauka chey a nafoytama
wallahi no yurmi qur'ana on woɓɓe meni qur'ana tumande ɓe waɗata ko wiyete déménagement ɓe wi place ɓe yaade place goo ɓay ɓe mari qur'ana on ma ɓe naɓora ɓe mooɓa ɓe naɓora si ɓe hewti kadi ɓe paaka ɓe udditata qur'ana allahu subhanahu wa taala woɓɓe memi qur'ana on suumaye ha suumaye uddita qur'ana no yurmi wallahi no yurmi no hulɓini hande si tawno o qur'ana hiɗen mema o qur'ana hiɗen yilto e o qur'ana wano yiɗirɗen noon portable hande a yejjita e portable ma ko suudu tun aynnayi feetuɗo wallahi o waɗay demi tour kadi o yiltito emi yejjiti o yahana portable makko on c'est ça notre vie aujourd'hui c'est que le portable on passe du temps 1 heure 2 heures devant l'internet aye goɗɗo no jooɗi ko internet plus d'1 heure de temps hande fof no andi Facebook maladie de la jeunesse fof Facebook mo yiɗa o naaɗo tun hay ko men fof Facebook illa man rahima rabbu ko moƴƴino e mum ko boni kadi no e mum kono ko boni kon no ɓuri ɗuuɗude ikhwati wallahi qad hana alwaqt hewti mo kala e men inna mada gayyara hada alquran fi hayati o qur'ana ɗo ko honno ngo qur'ana ɗo change e gurnan an gila mi hewti Belgique la ɗaɓɓa golle allah o kiilan golle allah o kiilan lan faalno jumbude allah o kiilan kala komi faala allahu subhanahu wa taala jonnilan kayfa takun mata takunu shakiran ko honde tuma yettata allahu subhanahu wa taala en yettay allah ma yedden allah ɗin ɗiɗi wata wonde ɓernde jiyaɗo allahu subhanahu wa taala mo yeddi yetti mo yetti yeddi mo yeddi yettali mo yeddi yettali ɗin ɗiɗi wata wonde ɓernde on tigi allah subhanahu wa taala daali ko fii ɗum allah tagiri en fii en yettumo allahu subhanahu wa taala allah jonni en gite ko fii en yettumo subhanahu wa taala allah okkima hiɗanande ko fii ya yettumo kanko allahu subhanahu wa taala allah okkima ɓernde ko fii ya yettumo allahu subhanahu wa taala ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa taala ittuma ko wonnoɗa ɗon ka nder reedu nene ma allah yaltimma ko fii ya yettumo kanko subhanahu wa taala kono walakinna akthara annasi la yashkurun ɓurɓe ɓen ala yettude allah subhanahu wa taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فيهن لعلكم تشكرون الله أكين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سنجون ندوها بمبي وكالنو نولنتكو الله أكيمو والله إن تنفي كونو إن غينتا كونو إن ألا يتدي الله سبحانه وتعالى أو هذا يمسك جلوه nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam noddi en yen ɗaɓɓo e gandal yen yilto udditen o qur'an allahu subhanahu wa taala e ɗi piiji ɗo qira'atan janggen qur'an on wa tadabburan taskoɗen o qur'ana ɗo sa udditi a jangi yaqulu llahu subhanahu wa taala ahyanan wonde allah subhanahu wa taala no yeeto en ɓe naatuɓe ɓe wonɓe ka yiite uddita ndaara taskoɗa landoɗa hoore ma ko honɗum ɓe waɗi haa ɓe hewtoy ka yiite ko honɗum waɗi taskoɗa ɓeeɗa naatoyi aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar ko honɗum ɓe waɗi ɓen noon kadi alhamdulillah ɓe naatoyi allah no yeetoma wasiqa alladina kafaru ila jahannama zumara woɓɓe allah subhanahu wa taala daali malaika ɓen naɓayɓe ka yiite ko honɗum ɓen noon golli haa ɓe yehi ka yiite tasko janggen qur'ana tasko ɗen
gollitiren li alla nakuna fi waten wonu munafiq kon anduɗo qur'ana andi ko Allah yamiri andi ko Allah haɗi no faami no andi kono gollitirta amalan ikhwati wa ikhlasan ko jangeten kon ko waɗeten kon bayanaji ɗin ka lekkol ka juulirde durusji ɗin fof kala ko waɗeten waɗiren fi allahu subhanahu wa ta'ala wata waɗu ɓay ustad no ɗo ma ɓeyano ɗo waɗir fi allah a buumike waɗir fi allah si aduna allah on fof innuno hande min buuhota ko lanni min maayiday inchallahu taala e o hijab an ko ɗum woni yaqin sabat ikhlasan kono ha hatta yatiyaka almaut ha ñande nde malakul maut arsi ikhwati fillah هذا هو العمل هذا هو هدفنا من السلف سلف الصالح يمبي الله أدي نوبين أيين وقبي مقبن ولا نفسا ها يمبي بن موبنيرا إن إيه أو مسيط من دو ديه نفسا كهن وادي غودي دو تاتو ɓe foɓɓe moɓodira ɓe yaafo makko ɓe naata mo fesa ɓe landomo ko honnum waɗi maada hadas ko honnum wonɗa e wullude ko hombo maayi ko ɓiɗɗo ma maayi ɗa fesa ko ɓiɗɗo ma maayi o inna akbaru min zalik ko ɓuri mawnude ɗum ko honnum waɗi ko nene ma maayi o inna akbaru min zalik ko ɓuri mawnude ɗum ko si honɗum yeeso men وإنما قرأت القرآن اليوم ما قرأت القرآن اليوم عندما أدتالي دكتور أمين يقولي نقصار كمين ولني نلاء صلى الله عليه وآله وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا عمر بن عبد العزيز يهي جانغون قصص الصالحين هم بني عمر بن عبد العزيز نندو فيودو أمير المؤمنين في زمنه فطنو يلتمنو عمر بن عبد العزيز يندن عمر ماي ابن عبد العزيز julɗo gono seppano yaha fotti e ahad min ahli lkitab min annasara ko wiyete chrétien o fotti e chrétien jono wulla onnimo ko honno wonɗa e wullude onni ko omar maayi onnimo omar ko julɗo an hina julɗo ko honno wonɗa e wullude onni kono omar ko fewnoɗo moƴƴunoɗo ha moƴƴi hay ɓe wona julɓe on ko umar ibnu abdul aziz ñande goo jemma ɓeygu makko huli immi ko danki innimo maada hadas ko honnum waɗi omar ɗa fesa ɗa wulla oyni tafakkartu mi miiji lam miijiti o aya allah subahana taala no wowa ko qur'ana fariqun fi ljannati wa fariqun fi lsair yoga men yahay aljanna woɓɓe men yahye ka yiite oyni lam huli wota taw hara ko ɓeeɗamin mi jeeya ɓe yahoɓe ka yiite إخوتي قد يهلنا الله سبحانه وتعالى قد غير القرآن حياتهم قد غير القرآن حياتهم قد يهلنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ويلتني صحابة بيدو الله دالي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله نويلتني به هاكو يتي دنكي سكرات كو ما يتدون هبه جنگ قرآن دور به من هنده إلا من رحم ربك إذا جاءه الملك هوتي كونتيكي وينتو مسيب مو
waynoto ɓeygu mum a yay mo fesa mo wulla fi hon num ɓay en naɓorali hay e hunde to en naɓorali ko ɗuuɗi en shirkani allahu subhanahu wa taala ɓura noon en janngude hiɗen shirkande allah ɗen janngude ɓurano hiɗen wadde bida ɗen janngude ɓurano hiɗen ñaamude riba ɗuuɗuɓe weltota ko sa memi o point ɗo ɓay arrangeaɓe hada huwa hadafuna al yawm hande hiɗen ɗo ko fiyo nawnaje ɗen yaltitu riba julɓe bus no ñaamude riba jemma e ñalorma no ñamminde musidɓe mum riba jemma e ñalorma no nelude no naɓande mawɓe mum kamen riba jemma e ñalorma ɓiɓɓe mum no ñaamude riba jemma e ñalorma ayna alqur'anu fi bayti honto nde deftere woni mo jogii deftere ɗen ko makko maada faala alqur'an fi bayti ma gayyar nde deftere hakkunde makko e ɓeygu makko ko hombo ñaawata na qur'ana probléme si naati ko tribunal ɓe yejjiti qur'ana ɓe yejjiti nalaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam allah daali fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima fala wa rabbik mi wondiri e joomam fala wa rabbik allah daali fala wa rabbika la yu'minun ɓe wonta julɓe en wonata julɓe fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum sina tuma probléme naati o ko allah nodda e nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ihwati julɓe ɓen hannde yejjiti allah hayyay probléme ji hay ko juulirɗe jannguɓe faamuɓe no haɓa fii hon num fii poste fii hon num fii est ce que ko fii allah la wa kalla wa alfu kalla o woye si tawi tum ko fii allah solution heɓoto fii hon num ɓay hiɗen nawni قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخرجه الطبراني قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسنة وتحاسدوا في القلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم والله صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم hari yimɓe allah ɓen hullayno fesayno doga memata responsabilité mi yiɗa fof fotta ko an o hulla o fesa hande koyen warindir fi ƴettugol responsabilité ko juulirde ma ko wontiri wo ayna taqwa honto kulol allah ayna hubbullah wa hubbu nabi sallllahu alayhi wa sallam ayna hubbullah wa hubbu nabi ihwati fillah nelaɗo maaki sallah sallam si yahi ha tawi yimɓe ɓen ɓe feññini gandal machallah defte ɗen no janngede machallah faamama yimɓe ɓen jangi faami kono ɓe ala e gollitirde watadayyau l amal enen fof hiɗen andi ko allah daali kon subhanahu wa taala woɓɓe men no gollude alhamdulillah razaqahum llahu l amal ɓe ala no golle allah hokkiɓe ɓe mari mbuuɗi machallah compte maɓɓe alhamdulillah ɓe mari mbuuɗi ko timmata zakat kono ɓe jonnata zakka no ɗuuɗe umma no ɗuuɗe men marɓe mbuuɗi kono yaltinta zakat
nelaɗo ma Allah subhanahu wa ta'ala dali والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون بمبي الله أفكي جني أفكي جودي بمري timmi ko wiyete ona alhawl ɓe yaltinali zakat innama sadaqatu lilfuqara walmasakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ɓe yaltinali ما شاء الله ɓe darni sa yehi komin gatawa ɓe darni kono no ɗaɓɓede ha joni zakka ɓe yaltinali Allah daali lan habbi on yawma yuhma alayha fi nari jahannam ka nder yiite fi hon ɗum ɓaylan marno oro alhamdulillah ihwa gandal no ɗuuɗi ɗen jangi kono dayyawol amal ɓe ala e gollitirde a yehi hande goɗɗo e naɓiɗɗo mum yaw janga qur'ana kanko udditatande o jangata o famata hiɗen andi ko moƴƴi e ngalayi wadde hiɗen andi ko boni hiɗen jokki ko boni jemma e ñalorma nelaɗo maki sallah sallam si yehi ha tawi ɓe yiɗidiri giggol no hakkunde maɓɓe kono ko ɗengal ala ka ɓernde ko ɗum ɗuuɗi hakkunde men a yehi goɗɗo innama machallah yaahi assalamu aleykum harande ko ɓernde في قلبه الحسد هرو يداما لأن فيه ضعف الإيمان نلا دماك صلى الله عليه وسلم بتجي عند كذي عقوته دود بمن إلا من رحم ربه وبأتينه هاي نلدو دماغ بمون إن نصتي نو أردو سفا إبدان نصتي ها هرم مو بمون نو كمين o noddata o neldata jemma e ñalorma hiɓe duwanade mo oɗo na yetto allahu subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla tabudu illa iya wa bilwalidayni ihsana o ɓurano ɗo ihwa udditen deftere nden ndaaren ko allah subhanahu wa taala yamiren kon gollitiren ihwati fillah wa akhawati fillah ko ɗum waɗi yimɓe allah ɓen o ɓurano ɗo jokkunoɓe ha ñande ɓe innata alyawm akhiru yawmihim fi dunia ko hande ɓeygu makko no jooɗi ɓiɓɓe makko no jooɗi no gasa hiɓe fesa ɓe wulla ɓay ɓey moodi an ma ɓeygu an ma baabe an maayayi yimɓe allah ɓen hari ɓe weltino fi on no ɓayi ɓe hawji fottugal e hombo فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بحوج فتقول الله سبحانه وتعالى هذا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلال كوني سكرات الموت بلال كماية نوالي كدنكمم بينغ مكو نفتا نين ومصيبتا موديا وفتا قال لا البلال بلال إنه بل قولي وفرحتا إنه لن ولتي هنده وإن لن ولتي موديا نمايدي إنه يمي وإني لا قولي وفرحتا وإن مفيرنو وإني بي غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه طيب يفضل إن الله صلى الله عليه وسلم من المري رانديفو وقهنتو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قد أن رانديفو وقهن دودو بيمين يجيتيون رانديفو دون ندعبا نهبي ريو أي وند بيننا سألني أصبعي قوي أهبتا دوري سيمي هبي ملاك بنوي لا حول لنا ولا قوة إلا بالله
la hawla lana wala quwwata illa billah nelaɗo maaki sallah sallam ɓe landotoma gurnam maɗan ɓe landotoma jeunesse ma on ɓe landotoma gandal magal ɗi tati question ko nde wootere jawdi ma ndin ɓe landotoma ko honto ko honno heɓirɗa e ko honto waɗɗandi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ko honno heɓirɗa ndi jawdi ko honno wonno golle ma ko honno wonnoɗa e ñamminde musidɓe ma ɓeygu ma mo ɓiɓɓe ma ihwati fillah la util insha allahu taala albayan ولكن الهدف والله أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى مسيب جلبة أو هرأي إن شاء الله من جوت انتا يوتن مكالا من يوتسكو تيونتي الله كيمو بينغو مامودي تي الله كيمو فيتبه yo jannuɓe qur'ana allah subhanahu wa ta'ala landoytoma ñande dargal waqifuhum innahum mas'ulun ɓe yahoɓe ɗon yoɓe daro ɓe landotoɓe kadi ɓeyguma kala ko o faala masha allah a sodanimo ɓiɓɓe ma kala ko ɓe faala a ɗaɓɓi jemma e ñalorma ɗa doga a meeɗaɓe jannude qur'ana allah subhanahu wa ta'ala landoytoma an Allah landoyto fof hay annabaɓe Allah landoyto fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin e fof Allah landoyto ɓe annabaɓe yottini qad ballaga ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah landoyto on awa janne ɓiɓɓe mon ɓen qur'ana faamine ɓiɓɓe mon ɓen qur'ana jange qur'ana faamon gollitiron hulon Allah subhanahu wa ta'ala hulon Allah subhanahu wa ta'ala internet ɗa mari ɓiɓɓe iɓe mari internet Facebook télé wattan ili wallahi alazim hada aduwu l'islam ko ɓe faala ɓaawo ɗon ko liyukhrijana min annuri ila zulumat liyukhrijana min ibadati llah ila ibadati l'ibad ko ɓe faala ko yaltingole nge l'islam naɓenge ko na l'islam ihwati fillah taskoɗen udditen o qur'ana allah subhanahu wa ta'ala ñande wo ñande en doa uddutude o qur'ana wallahi allah wallay en insha allahu taala si tawi tun en yejjiti o qur'ana en udditali en jangali en faamali en gollitirali en taskaki en anniyon laaɓaali a jangi kono ko anniye goo laaɓaali ihwa en nin si to yayi sen fotti e allahu subhanahu wa taala ihwati fillah ko ɓe wonno yimɓe allah e allah subhanahu wa taala neminanno e yetti allahu subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala jaɓani ɓe allah subhanahu wa taala no habbiɓe fi hon noon allah subhanahu wa taala no habbiɓe ɓay ɓe yejjitano allahu subhanahu wa taala usayd ibnu hudayr ñande goo himo jooɗi ko makko ko sahabajo tedduɗo usayd ibnu hudayr himo janga qur'ana himo tasko o nani bruit sonko ko ɓaawo suudu o huli ɓay o nani puccu makko ngun ɓiɗɗo makko no ko ɓaawo suudu ko ɓaawo huɓeere o yalti ɓay mo acci ɗon ɓiɗɗo makko hari mo jangude qur'ana ɓay o hewti o hayni goɗɗum no ƴawa no yaha ka kammu o yii ɓiɗɗo makko on o hocci o ƴettimo o dogi o yahi kanelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam oni ya rasulallah o expliquani nelaaɗo sallah ah sallam lanka suudan hilan janga qur'ana lan tasko mi nani puccu an ngun ɓaylan accunoo ɓiɗɗo an ngon ɓaawo toon mi huli mi dogi mi yahani ɓiɗɗo an ngon mi hayni goɗɗum no ƴawa no yaha ka kammu nelaaɗo sallah ah sallam maaki ya usayd fatilkum sakinata nazzalat bilqur'an wa fi riwayatin fatilkum almalaika tanazzalat bilqur'an ko malaika ɓe jippino ko janngaynoɗa qur'an on hiɓe jentito ihwati fillah homboye men hannde janngata qur'ana
hari mawɓe ɓen ko wiyeteno tuma pay kon acciti qur'ana waɗi musique o e nayno ñifu hande mal asafu shadid ko wiyete ɗuytu hande kadi ala ñifu ɗuytu wallahi hada marat ihwati fillah ihwa o hara inchallah ɓayi eɗen wonde oustage men ɓen ko haalete kon no ɗuuɗi kono taw inchallahu taala min acciraɓe ko lutti kon inchallahu taala miɗen huuli wolude ɗuɗɗina haala kan hara min gollitiroyta min tori allah subahana taala kala ko haala ɗo si tawi no woni qur'an e sunna nala sa sallam yo allah subahana taala wallen gollitiren yo allah subahana taala wallen gollitiren o waɗa min alladina an'ama allahu alayhim مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هاريكو أديكم إذا مثل الله سبحانه وتعالى دعانا نلاد من صلى الله عليه وسلم salmina hono jamateni ɓe ɗo fof goto e yettore muɗum e goto kala kadi no faala yettirede e goto kala no yiɗiri yettirede meɗen wiya on fahin ko ahlan wa sahlan on iwi ka moon o senike ka moɗon kadi haray musidɓe julɓe meɗen welto yiwgol oɗo jamma fof ɗeɗo geeje tedduɗe ɗe allah subahanahu wa taala suuɓi yo allah taw waɗa ɗeɗo geeje fof ala malkisaɗo e majje yo allah waɗu ɗe geeje ɗo fof naatoyoji aljanna woni ka sonnaɓe woni ka tuniɓe hara meɗen welto hiɗen andi hande nde jemmare ɗo ko piiji ɗiɗi woni yewde ko jemma mo ɓeeɗo ɓe wona juɗo woni weltade muɗum wondema hitande hino feƴƴi hitande ko heno naatude kamɓe noon ko honno ɓe woni weltoronade allah ko honɗum ɓe woni wadde e weltanagol allah ngol ko yeddugol mo ko ukkodirgol worɓe e rewɓe yara beere fiima ko fiimetake bonna hakkille muɗum waalanoɓe ka suudu waala ka yaasi wattinoɓe tuuɓe mum yubba tuuɓe mum yarani ko ɗum ɗo woni weltagol maɓɓe ngol enen noon tawi hannde enen ɗo ko allah suuɓi en addi en tawi ko weltorten ko heɗagol sifa nde ɗo yewtere nde ceernojo yewten hina yewtere géographie hina yewtere politique hina yewtere fi business hina fi julayagal hina yewtere fi fayɗe saka wona mawɓen tawata hina yewtere mawɓe saka wona faykoy koy tawata ko yewtere allahu subhanahu wa taala e maako nelaɗo sallllahu alih w sallam woni ko ɓe yewti en hara yiɗen weltanoɓe ɗen toro allahu subhanahu wa taala ka iwi ɗon e yewtere maɓɓe nden yo allah subahana taala ɓeydu ɓuuri ɗum ɗon ɓe seeni ko ɗo e jaam yo allah newnu kañum kadi ɓe hewto e jaam yo allah subahana wa taala fewnan en ɓengure men ne fewnana ɓe ɓengure maɓɓe nden yo allah waɗu en gollitirɓe deftere allahu subhanahu wa taala haray toujours leere maɓɓe on ino heddino seeɗa kono alhamdoulillahi ɓayɓe jonniti en fewno ɗo enen kadi en guera e raɓɓindine fiino programme ji ko wawa heƴirde haray yewtere maɓɓe nde koɓe yewten ko mawqifunama alqur'an ko honno wonirten enen e deftere allahu subhanahu wa taala nden o wiide ko tanzilum min rabbil alamin ko jipporde immorde ka makko kanko o taguɗo leydi e kammu anden noon ɓe wi ɗo ya ɗoftade goɗɗo ɗo ya andude ko homboni e yamirorde honno gollirta andu yamirɗo on taw ko homboni yamirɗo on ko o taguɗo leydi ndi tagi kammuli ɗin tagi ko woni hakkude leydi e kammu fo o no wi e rabbul alamin o wi en ɗe leyɗele ɗo jeeɗiɗi noon kandi fuɗɗi ha kandi hatti e kammuli ɗin jeeɗiɗi noon si ɗum ɗo fof hawtitama waɗama kadi beɗo woto o wi wasiya kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifduhuma wa huwa al aliyu l azim ko o woni yamirɗon ko si leydi ndi wo kammu ngu o fof hawtitama waɗama e beɗo woto waɗama ka arshi makko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o wi arshi on ino yaadi ɓuuri ɗum ɗo ko arshi makko on kanko ka o woni ɗon kanko yamirɗo on noon ko hombo wonimo kanko ko hombo woni oɗo yamirɗo ko oɗo allah woni allahu subhanahu wa taala mo mara tokara o wi ko lam yalid walam yulad o jibinani o jibinaka walam yakun lahu kufuwan ahad o mara kañum kadi yeruji o mara ambassade e leydi go o mara ko aynanamo e Guinée to kanko okkipo Europe ɗo kanko ayni fuu ko woni yamirɗo si onon yamiri hunde o jippini kañum kadi mo ɓuuri yiɗude annabaɓe ɗum woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sakkitaɗo nelede e nelaɓen fof o jippini kañum kadi dostour makko o wi ko ɗum ɗo woni ko wawata contrôle de gurdam meɗen ɗan kañum kadi ko ɗum ɗo wawten gollitirde
tawi noon en acci ɗum ɗo en wi en waɗaytirde nder sodaɗo tawi no démonta waɗa pièce par pièce wiɗen en montaymo en waɗa catalogue on en montaymo en darata numéro ji ɗin no waɗirte noon mi sikki ɗum hay so montama mi sikka o huɓɓay hay so huɓɓi mi sikka o huɓɓinay si tawi nano montirte noon joni noon en jaɓali ɗum ɗon e marsude e haqqille meɗen wondema a wawata sodde machine on e ɓaawo andugol ko honno moƴƴinirte ko imma innaɓe jonne montanoyowma ma wiya jonne lan catalogue ko omiɗen heɓa no mi montiroya si tawi anga wawata ɗaɓɓoya goɗɗo ɗum ɗo ko hakkille ma an bani adama siika aduna ɗo fino ɗum ɗo moƴƴira taw fino firsidére ma o moƴƴira fino ventilateur ma o moƴƴira fino suudu ma ɗum darnire ko ma heɓa ingénieur kelduɗo allahu subahanahu wa taala noon e teddugol makko o tagi bani adama o leli nelaɗo ɓurɗo teddude e makko e nelaɓ ɓen o jonnimo nde ɗo deftere ino wiye alqouranul karim allah wi nahnu nazzalna alqur'ana wa inna lahu la hafidun ko menen kadi allah woni ko jippininde kadi ko menen ƴetti responsabilité kadi aynu gonɗe meɗen renide menen allah o ƴetti nde o jonni nelaɗo o wi ko nde ɗo ñawirta hakkude maɓɓe ko nde ɗo gollitirto onon julɓe ɓe musidɗo o en weltanike mo qur'an hande wayino hakkude julɓe ɓen wasi tawi ko hunde nde andaka qur'an julɓe ɓen yejjiti ko honɗum woni qur'an hande goto fof ko maapini ɗum ko honno heɓirta dépense no wuurira ɗo e ko honno waɗirta kadi ka iwri to joni noon tawti ko ɗum woni hadafu on addugol bani adama ɗo ko honno wuurita Europe e sa hooti Afrique ko honno wuurita tawti ko ɗum woni hadafu on tawti ko ɗum Allah subhanahu wa taala tagiri en tawti ko fi ɗum walandoyto en ko ɓay en arno Europe hanno darne en suudu Afrique ɓay en wonno Afrique ko hanno aren Europe tawti ko ɗum walandoyto en wa ma khalaqtul insa khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun na ɗum o tagiren o wi kadi o hattaɓe o wi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun o ɗaɓɓa en arsugu mo sen heɓani o landotako en ko hanno heɓa kono noon o landoytoma hanno andamo hanno anda nde deftere ɗo joni no qur'ana o nde woni wasi tawi joni ko hunde jippinanode fewno annabi sallllahu alayhi wa sallam e fewno sahabaɓe makko ko kamɓe ɗum marno important e mayre enen hande hewti haka julɓe ɓe waata wiide ene e wawata moƴƴinde tun haajuji meɗen ɗi hara innaali ko ma waɗiren ka qur'an to par ce qur'an o mino teddi en wata gollitirde nde joni ko ɗum ɗo woni haali julɓe men en wawata gollitirde al qur'an o allah noon wi ko nde ɗo kanko o jippini ko nde ɗo jippine ɗo nde laaɗo ko ɗum ɗo kadi o faala en gollitir kono yeehi ha wi enen en wawata gollitirde al qur'an nde ɓe wiya nde qur'an o woluno gonga nde haɓɓano nde wallina ko ɗum woni hadafu julɓe ɓen hannde kono est ce que ko ɗum ɗo woni ko allah subahana taala jippiniri nde hina ɗum hara ko ma janggen nde faamen ko honɗum woni deftere nden faamen ko honɗum woni nde addira anden ko honɗum woni e nder mayre harana janngugol ƴeeɗen tun kadi feƴƴa ko ma anden ko honɗum woni e nder mayre on tuma waweten andude nde yiɗen nde gollitiren nde noon ɗum waɗi hannde mo haadara o koye ɗum ceerno o yewti woni ɗe yaltali e muɗum e nder yewtere maɓɓe nde ka fuɗɗode ɓe andintini en wondema ko nafata en ko fof taw ko sen laɓɓini anniye o ko ɗum waɗi kala e windoɓe hadisiji ɓen fof defte wiyaɗe hino selli ɗen fof hadisiji ko yetti e meɗen sahih Bukhari sahih Muslim e ko nanditata e ɗen ɗon defte hadis mo ɓe fuɗɗorta on ko innamal amalu binniyat ko wondema kala golle ɗen ko woni mise majje on koɗe jaɓirte ko woni valeur majje on ko Allah ko si anni on selli si anni on sellade haɗa tusmartade hande en wakkilike en sumni essence sunnuɓe essence wi ka woɗɗi hewti ɗo wonɓe nder Bruxelles fo wakkili wiya mi yow oɗo bayan kono lando hoore ma ko honɗum adduma taw est ce que komi yewtu wona min kadi mi yeehi kay komi yewtum mi yaltidoya heeɓe ceernaɓe ɗo wawi yewtere kono haray fof sana ɓorade a naftorali e mum haray ha joni bayan on nafalima sa ndaaru yewtuɓe ɓen ndaaru koɓe yewti kon anda koɓe yewti kon ko goonga koko fillaɓe fillani en hina hande qur'an on jippi nde jippinoke haale timmi kono si ñande nde jangga o sikka ko ni ñande nde jippi ñande nde yewta fi mu a sikkay ko ma an wona sappede muɗum haray ɗum no jeeya
e important ko neɗɗo arata bayan ko yo taw hara ko fanɗi o simo marno hanki 50% ndemo hoota bayan o hannde yo ɓiro heɓa 70% ma 80% ko ɓeydi e imanagal makko ko ɓeydi e wiigol ni kan mi gollitira e deftere Allah nden haray waaji on nafima si wona ɗum haray en ari ɗo bayan o fi en hebbi kono haray na ɗum woni ko ɗaɓɓaɗen en toriki Allah subahana taala Allah waɗen janngude alquran wata wonu bimbi haa kiikiiɗe nder 24 heures ma musidɗo julɗo a heɓaali hay bindol gootol toon a heɓaali hay alif gooto mo janngoɗa ko ɗum ɗo tun janngata tawa alif gooto mo janngoɗa nela sallah sallam maaki nde janngata alif gooto ɓe maaki mi wiyaali noon alif laam mim fof ko harfu ɓe maaki alif on ko harfu laam on ko harfu mim on ko harfu si a janngi alif laam mim nde mari baraji capantati ko Qur'an tun janngata heɓa ɗum ɗo ko nde ɗo tun ronkata janngude yawmal qiyamati immoɗa hari ko a yi o ko aduna ɗo immoɗa ko tawa ka lahara ko a bunɗo rabbi lima hashartani a'ma landanoɗa hoore ma Allah ko fi hon ɗum noon immintinan ɗarankomi bunɗo hanki ari miɗo yeyno ko aduna Allah wiya hon ɗum kadhalika atatka ayati fa nasitaha fa kadhalika alyawma tunsa aya janɗen arinoma waajotoɓɓen waajinoke nelaɓɓen yettinino a nanirino ɗo yaltiri ɗo wiɗa Qur'an on ko fi babator amen ko fi baben amen ko fi nde tuuni honka e mayre honka nduggu ngu ko bappan en hokkilande ko baben an hokkilande nde Qur'an are neɓiri lan ɓe inni Qur'an on ko hijabu waɗugol ka Qur'an nder suudu ɗo hina ɗum ɗo woni hijabu ko nde hijabu e nder suudu ɗum kono anna hijabu e maɗa fiski an a janngali an nafatama ɓe yetiken kadi ko nde nafata ko on jannguɗo nde hina on jannganaɗo nde na ñande o maayi ɓe wiyata moɓe jannganimo Qur'an wallahi si a janngano nde haysi ɓe janngiɗo laabi guluuji temedere ɗum nafatama fus ka wonɗa ɗon e so a usurroyama fof hay fus nafatama wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ala nana neɗɗo sona ko golli kon kadi ko golli kon ko pellet kadi yoyte joni noon karkilan hoorema si tawi an a gollata e nder lewru ɗum patron ma o ƴettima a gollali ɗa habbi fende mo a yoɓede wiya patron ma si yoɓalima fende mo hara o toñima andore ko an toñi hoore ma puisque a gollali ko ƴettira ɗon koye a gollu jomiraɗo subahana wa taala no ƴetti nde deftere ɗo wi ko nde torso ko nde daygu wonande en ye yonnor nde ɗo fiwata en feggo yaha janngo yawmal qiyamati wiya Allah pourquoi min mi heɓali ko fof heɓi kon pourquoi min mi natali aljanna fi honno min mi townano yaka darajaji dewga e telle ko nde janngo yawmal qiyamati woni escalier neɗɗo natuɗo aljanna ko ɗum waɗi en toriki Allah subahana wa taala yo Allah hokkore en wawno e hunjagol Qur'an hokkore en ɓiɓɓe hunjiɓe Qur'an waɗi noon ko nde tun janngo yawmal qiyamati wiyoyteɗa iqra aw warattil farqa janngu ƴawa ɓe inna fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha fi dunia sakkitorde place ma on ka aljanna ko nokku ka sakkitinoɗa e janngude on alqur'an on bi mana siɗa jannguno gila e naasi ha e sabbisma rabbika si a hewtiɗon ɓe na won ɗo janngunoɗo ha e amma yaha dow hunjinoɗo ɓen no yaha ka toon ɗo ka sengoli ati jomiraɗo subhanahu wa taala ka jannatul firdaus yo Allah waɗu en e maɓɓe ɗum waɗi hunjiɗo Qur'an hino teddi e hoore leydi Allah ndi Allah subhanahu wa taala hino du'animo malaika ɓe hino du'animo mummuteji hino du'animo yo Allah waɗi en janngoɓe alqur'an haray ɗum ɗo ɓe yewti en e mum laɓɓingol anniye ɗimmum ɗum e poyen ko ɓe yewti en ɓe wi wondema ko ya gomɗin Allah ñiiɓa kadi nela sallah sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e golle fof ko adwamuhu ko ɓuri moƴƴude e golle ɗen fof ko duumaɗe e mum ɗen hina ya waɗu hande janngo a janngata hande a jannga feccere Qur'an ma a jannga hijuɓe ɗiɗi ma a jannga juzu tati janngo a janngata hay fus sinda a janngude hande aya gooto janngo kadi heɓa aya gooto ma jannga suura gooto janngo kadi jannga suura gooto ñande o tawa janngayde ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude no wawa julde jemma te a wawa e naafude haysi ko darɗe ɗiɗi jemma no ɓuri moƴƴude e naafugol hande darɗe sappo janngo hara watta hay fus ko ɗum newoɗa arno landino nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo wattiyolan yamiran nelaaɗo sallah sallam makanimo qul amantu billahi summa staqim ɓe maaki wi'umi gomɗini Allah ñiiɓa kadi ko gomɗinɗa Allah ko hina ya gomɗin tun hatta ɗum ko ya gomɗin ñiiɓa kadi wona tabutuɗo julɗo ñiiɓuɗo tabutuɗo hara na arɗo o janngo e yaada e maɗo faɓɓi janngo ko tewa kadi ari ƴettama na ɓora to fi on ɗum par ce que a anda diina maɗa kam siɗa annduno gonga ko jokkuɗa kon si goɗɗo go yurino to janngo ari wi ko ɗum ɗo a wiya hina ɗum Qur'ana wi goɗɗo o wiya to janngo ara wiya ko ɗum ɗo wiya hina ɗum nela sallah sallam maaki ko ɗiɗo ɗiɗi nela sallah sallam ɓe maaki taraktu fikuma shay'aini lan tadilla ma tamassaktum bihima ala wa huma kitab Allah wa sunnata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam
ɓe maakini hakkeni on piiji ɗiɗi on majjata fanniɗon jogitiiɗi honɗum deftere Allah nden e sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam jogoɗen ɗiɗo en majjata koye laawa feewngol yeheten yo Allah subahana taala fewnu en ɓe maaka enen e nder yewtere maɓɓe nden yo miijiti ko fii honɗum kadi mooɓani ɗen ɗo woɓɓe goyno mooɓi ka yaasi woɓɓe goyno mooɓi nokku goo kadi te fara naatiba ɗe ɗo mooɓande kamɓe koye honɗum ɓe mooɓi est ce que kaɓe woni toon ko toon woni ka yehete toon est ce que enen se mooɓanoki ɗo kadi naaka ɓe mooɓino toon mooɓotoɗen yo Allah dandu en tawi enen mooɓande nde mooɓiɗen ɗo nden ko nde ɗo ɓuri marde baraji sabu ko nde ɗo nde nela sala sallam maaki hadis mo ɓe fillani e wondema yimɓe mooɓondirta e cuuɗi jeyaɗi e cuuɗi Allah ɗin sowona Allah immina e malaikaɓe ko ara mbata ɓe manta ɓe janto inde Allah ka maɓɓe Allah subahana taala jippina yurmede maɓɓe Allah e hoore mum kañum kadi janto inde ɓe yimɓe dowga yo Allah tawara ɗen janta dow to ɗum koye nde ɗo jonde heɓoto yo Allah joɗɗina moƴƴinan en sifa ɗe ɗo jondeji ɗuɗuɗe yettiɓe maaki e nder yewtere maɓɓe nden wondema haray neɗɗo hino ado arde ɗo himo toro Allah yo Allah newnan mo o yaha Europe hada fon ko honɗum ko fi o heɓu jawdi piskeji mo heɓude toon noon no gasa hakkille makko ara innatani o arɗo joni noon woni ha o ari Allah udditi arsike on o torino golle Allah korimo golle premier question ko landoto kon ene ustasi joni noon sontino gollanɓe ɓe portoɓe haray ko honno ɗi waktuji fi juulugol patron anni simi juuli tun o yaltinaylan golle joni ndaari ko patron ɗiɗo marɗa ko patron ma on ko adna ɗo ambotuɗo ma ɗo on hiɗon golludude fanniɗa selli hiɗon golludude fanniɗa wuuri sa maayi o mara haaju e ma sa nawni o mara haaju e ma haray hannde kadi ko an omo maridi haaju ko anni oya patron dow ga mo yejjutuɗa fi mum o wiiɗa si oɗo seytinanima tum ɓay a juuli ɓay a weltini o ga oɗo seytinayi accutuɗa o ko o ga kon ƴettuɗa ko oɗo kon oɗo ñande woni a sellaw an on haaɓi joni noon an hiɗa nawniɗa yeeyi a yewde noon ka hombo ka patron ma ara noon mo duwanoɗa wadde patron ara noon on ɗon noon a yehi ka makko o tawa tuma tawɗa nawni esen nawɗo no wawi gollude Allah wiya a arilan nga fewno marɗa doole ɗen fewno toroton a ɗalan to hanki itta sadakaji Allah koran visa ko mi wonnoɗa torade natuɗa e nder leydi ka falɗa natude ɗon ko mi wonnoɗa torade mi hokkore jawdi ɓay jawdi heɗike hannde a golle heɗike a yejjitilan min ga kera neɗɗo o woni moƴƴuɗo ko Allah innal insana li rabbihi lakanut a woni fitrowali a woni dulluɗo ko Allah subhanahu wa taala sabu ko kanko soduɗa ha jonnuma ɗiɗo hannde wiiɗa mara tan patron ma o seydinante o wi wata en yejjutu wondema kadi ɗen acci hombo jibinɓe en ɓen mawɓe ma ɓen yumma ma e ɓen ma ɓe anno fotata o ko a jon jawdi ko a jon gandal a mara hay fus kamɓe ko ɓe wiyata ko ɓiɗɗo an on miɗo weltori ɓiɗɗo an on ɓe duwanima ñando ɓe welti kono noon ko sa weltiniɓe kadi ko sa weltini Allah a weltiniɓe tawata weltangol maɓɓe ngol nafeten fi hon ɗum waɗi noon ɓe inni goɗɗo ko landino o inni wo est ce que bani adama hino wawi yoɓude haqqe mawɗo muɗum haray ko honno doranta mawɗo ma est ce que aɗa wawi yoɓude haqqe maɓɓe on o wi o woye o wi fi hon ɗum puisque bani adama si mawɓe maɓe woni ha ɓe nawyi Allah ko wi ya moƴƴo e maɓɓe o wi tentini noon si woni ha ɓe nawyi woni ɓe ɗin noon ɓe wuuri ma woni goto e maɓɓe Allah wi ya moƴƴo e maɓɓe ko ɗon aljanna ma on woni o neɗɗo wiyeteɗo Lukmanul Hakim won gorko moƴƴo e nawo annabajo ñande koye ɓe jangga ko karanko maɓɓe e karanko makko inni wo mo faala goɗɗo e maɓɓe kamɓe jangganaako ɓe yo addanoye ɓe leydi mbullaari yodi ko aljanna fof miiji ko honto ndi mbullaari yota Lukmanul Hakim ko neɗɗo marɗo hakkil marɗo ko wiyete ko ñeeñal e gandal o immi o yeewi taw e yumma makko o inni nene towne koyɗe mon ɗen seeɗa ɓe towni koyɗen seeɗa o nokki mbullaari ka sengole koyɗe maɓɓe o addi o hibbi yeeso ustad makko o inni ustad min mi heɓoyi mbullaari ka aljanna ɓe inni honto ittuɗa ndi wo ka ley koyɗe yumma an wo honno andirɗa ɗum wo nelaɗo sallah sallam maaki aljannatu tahta aqdamul ummahat yo wi wo nelaɗo maaki aljanna on ko sengol ley koyɗe neno mon ɗe woni yumma mon e ɓen mon o wi wo ko ɗum waɗi mi ƴettoyndi leydi ɗo mi addi mi hebbi joni noon an yumma ma e ɓen ma si ɓe nawyi yimɓe ɓen ko wiyata ko muñño feƴƴa joni
fi honɗum puisque ɓe koɓe woma weltinirde koye muñño feƴƴa joni sabe ɓe feƴƴina joni lutta joni har a yanngotako kono an kamɓe noon fewno ɓe yangantonoma an hari ko fiya jalɗu yimɓe ɓen inna muññe feƴƴa joni honɗum ɓeni yagal ngal puisque ko on tuma tawata waɗa piiji fof e hoore maɓɓe donc kamɓe ɓe muñño fi on ɗum fiya jalɗu an muñƴaɗa fi on ɗum fi on sertu yahaka nder ɓe yahaka nder leydi to fowtoɗa ko ɗum waɗi duwa maɓɓe e duwa men hina gootum ko ɗum waɗi kala ko etuɗen waɗangol ɓe haray hiɗen fanɗini e sengo maɓɓe yo Allah on waɗu en ɗoftiɓe ɓe mi sakkitora hon ɗum nelaɗo sallah sallam ɓe maaki man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu ɓe maaki kala weltorɗo yiidugol e Allah hiɗa welti fi hiɗa fokkiti mayde ɗa welti fi hawregol e jomiraɗo ɓe maaki andu Allah no welti fi on yiidu kala añuɗo hawroyde e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala puisque ɗa andi ko ardinɗa kon ɗa andi ko fokkutoɗa ton ɓe maaki haray Allah kadi no añi fottugol e on ɗon nokku ka wonanɗa Allah ɗon Allah ko ɗon wonanma si a inni Allah no añuma andu Allah no añuma puisque ɗa andi golle maɗe so a wi min Allah no yiɗimi hoolo Allah kadi no yiɗuma waɗi noon inna al insana ala nafsihi basira neɗɗo kala no andi ko woni ka wonki mum ko no andi honto ha honto jogani Allah e giggol ino andi ha honto kañum kadi Allah yiɗi ɗum haray ko ɗum ɗo wonno komo siɗɗo on yewti e muɗum ha ɓe anndintini en kañum kadi ko sakkitorde ɗo wondema hannde en hewti ko wiyete kon gasul fikri yaafo ɗon e oɗo gasul fikri ko seeɗa seeɗa ƴawrata ko ɗum woni e sansugol haqqille ɗen hanki ko annduno ɗen ɗono mani ɗen ko film uji darnano hoolji yehe ndaaro e tottinima on tawi woni mawɗon joni o watti wadde ko funum o herta yogol ka film ton o fotta e ɓiɓɓe makko ɓe e naari ɓe tawi ɗo masata ɗo ko sukaɓe tuyata to ɓe waɗi on ɗum ɓe moƴƴini vidéo joni mawɗon yaata toon ɓaygoy koy so wani kana yewde ka film ɓe naye ɓaygoy koni acce o gayni bonde ɗo sa yiwi ɗon ɗa ndaaroy to kamɓe kadi ɗoɓɓina cassette vidéo ɓe ndaara ka suudu ko ndaarte to ko ɗum ndaarte ka suuɗo kadi ko cassette goto watte ɗo ka vidéo ɗo on ko o kadi waɗete to donc an mawɗon a herta yaadugol to e kuutoru ma ndu kono ka suudu ma a hertata ndaarugol ɗon watti joni ɓe waɗani on fof ko wiyete kon DVD cassette gotum ndaarte kon to fof on fof on ndaaray ɗo ɓe watti waɗandema kañum kadi huma tosokum kañum kadi vidéo on tosokum kon ɗon joni faɗɗe yaalga cinéma ka hool jano to ɓe naata ka salon an naata ka sambo ɓe naata ka salon ko nda wawi naata ka sambo sa yalti wiya fayde ko ɗum ɗon ndaarde on accata iɗa andi ko somo wonɗa naade kande sambo watti joni tawi fof ndaara e ɗon kañum kadi ɓe watti wadde hon ɗum koye ɗum awi ɗo mobile hono tosokoye ɗo joni ndaara ɗo ko falɗa piiji bonɗi e moƴƴi ono ustade e yewtiri no fof no gal donc ko wiyete gasul fikri ɓe waɗi ka Facebook a ndaaray ko boni a ndaaray ko moƴƴi joni noon an babajo no gasa a annda hay ɓe windi inde ma e français yaa sodana ɓiɓɓe ma ɓen internet télévision ordinateur ƴetto piiji ɗin fof joɗɗina wiya ko fiyoɓe finu fiyo hakkille ɗen finu ɓe fina ha ɓe añe an taw puisque koɓe hakkille koɓe portoɓe wal nder ton ko hina fiyoɓe yiɗe an taw babajo koɓe añayi Allah ɓe aña diina Allah kam ɓe nanno vraiment ɓe portoɓe avance nan ndaari piiji ɗa wawi wonde ɗo joni yewta e wonɗo Amérique ka islam a heɓata ɗum ɓe waɗi ɓiɗɗon añi islam taw homboni sabon an babajo ɗum ɗo woni gasol fikri ɗum woni ɓe jatiri hakkille men ɗen joni ɓe pooɗi en ha en naati tangaala maɗa no wondema wo hayde yahudiyankoɓɓe ɓe naatoyi ɓe ngayi ka ngiiru kandu naatata ɗon wo en ñentinaɓe enen julɓe ɓe jokken ɓe ha naate nder ton haray hannde ko ɗo pewniɗen enen julɓe ɓe kono en toriki Allah subahanahu wa taala yo Allah taw haɗa en paami ko ceerno o yewti ko gooto kala so yirtike hannde ara caali ha janngo o waylita deftere nden hara wi anndu deftere ɓene baaɓe ga canno walandimi o fuɗɗo hannde o jannga mim zalikal kitab ma o iwra naas ko wata janngude kon o jannga hara nawi kon ustade en o wakkile to mene gaddo meɗen arde a annda hunde tuma mayata giru an kadi wona ka ustade ɓe woni ɗon no woodi déjà e wiyeteɓe ustade hara memata qouran o sa ite jembi ustade ɓe ɓe jembi nelɗo ustade ɓen on woni Allah subahanahu wa taala e nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam jentu ko ɓeɗo wi kon haray a woni malaɗo a woni malaɗo danda boneji muɗum en torki Allah subahanahu wa taala Allah waɗen janngoɓe alquran haray mi daro ɗo de mi feƴƴina
e programme fewndi ɗon haray ɓaawa ɗum ɗo inchallah ko adi kon e weltani kon e moƴƴugol needi ko wonde e muɗum kon e jonde ko jooɗa kon en toriki Allah subahana taala kala lakkere ko ne muɗum yo Allah waɗan en joddi mum parfen ka aljanna. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tawi hara joni ko yikketen ɗo ko yiɗo renti o place mo wonɗen e muɗum ɗo taw ko place yaajuɗo en toriki Allah ɓeydan en ɓurni yaajugol hara de juulirde ɗo no wiye masjid Khalil golle mayron hino fuɗɗa ko ɗuuɗino e golleje mum gogo on to laari ka plan no min yetorno on no hay ko wiyete ko morgue julɓe ɓen ɓe faala yo waɗe e nder juulirde ɗo hara si julɗo feƴƴini o ƴettetake o naɓe ka morgue heferɓe ɓen tawa ko ɓen jiiɓata ɓanndu makko num ɓay en fof si en hoɗi en weeri e hoɗo landete ko honto berɗe ɗen kadi waɗete ka ɓayna cuɗɗintu ɗaɓɓete ma berɗe ɗen kadi ɗaɓɓe enen ɗo hanki en arno ɗaɓɓo jawdi e wiɗen ko jawdi arɗen ɗaɓɓugol si ɓeyni a neeɓa o e mi meeɗi ɗo tum 2000 euros 3000 euros 7000 hara mi hooti hannde feƴƴino ɗon arɗen ko kaydiji wiɗen si kaydi heɓike hara probléme gasi kaydi heɓike hannde ka naa ɗoni probléme o enen mi geɗumi addande ɓe nguurnen ari fof no wondi e mum kadi ɗon gasi enen ɗen faala